Malo pito meli lao pe ko kole pe ke o whanga e whata po ko o no au whake ato me he leti o walwhito po ine ni mā. Kai ata ke whakahoko ato ai o Ouau ma ke he o e whiawhini me he whale loto Sangata Telesia Tamasi'i ko Sesu I loto o Toutaimana ia. Ka koe awhia ko Toutaimana ai kai ngā loto e seas katolika loma Tatalele ato ai ki mautolo ka inga whanonga hono ko toa pē pe a whakatau angi pē o wā ulele i ato ki ngahi loto whale hono ko toa pē I e otu tongani a o toa I pē foki ki ngahi motu I toke lau pe a moe ngalu o pē foki ka koe Ouau ma kehe o tau I nasi ai ka koe o whelau lau tapo e Misa mau inga o e Pulelulu Efuefu ia ne tautou whakaonga atu pē e ngahi Misa ne tau inasi whakatahai e ngahi atapu ko tau situ a mei ai ka koe e whiawhini ka koe ahu mau inga koe kamataanga ni o e whahaitao leniti pe koe e whahaitao taimi whakamamahi ni I he tui mo e tokatili nai o e seasi katolika loma pe mo e kau kalistiane hono kotoa pē tau whawhetai pia tau whawhetai tau ke iau sia mai ai ngahi aho pehene ne ongo ai alotamaki mai awhia anatula kau tau whawhetai pe tau ke mao whainga malie I ofa ai tata pe ai tamai hewani ne ke whakainas mea I kitautolu raki ai ngahi o wau mahu inga o e whelau lau tau tapu o kua manaki ke whai hono Moimoi hake e whiawhini ia pia me he whale loto Sangata Telesia Tamasi'i ko Sesu Tatalele ato e foki mautolo ke he aho ni aho Pulelulu ko hono ua o maasi ta ua whe ua pe ange pe koe ngahi litosia mai ngahi o Ouau Misa ngā maheni ko tau inasi whakatahai I ngahi aho tapu e tolu nai ko ti tau situ a mei ai koe uia pe whoko e makatoonga me ngahi whakangatangata mo e whakataputapui I e tuutuni ai pule anga koe uia koe ko viti tahiwa o ko tau whawheta I pē o ko ke iai pē ai mea ngā ue kene whakahau tonu atu ki o mou ki he tau ki ho tau ngahi loto whale ke tau ke inasi hono katoa pē ai ka koe e Ouau mahu inga ka koe e whelau lau o e Misa top tapo o e whiawhini hange pe koe ngahi Ouau Misa ko tau foa mai e ngahi atapo e tolu ko tau situ a mea I talu ai ngahi whakataputapui me ngahi whakangatangata e tataki atu pē ai Ouau Misa o e ahoni e ke pikupo ai seas katolika loma tai o sisa Tonga Moimoi so ane pentita pai ni ka tinari mafi toko ni pe foki kiai pe mo tiko ni toma aki no atu aki pe a koe litusia e folofola e whakahoko atu ia ai folofola hono uluaki e nanuma whaasolo mi he palokia maufanga to ai le soniko ia e tohi au sioeli tohi ai palofita ko sioeli ua e wahe ves tahaua ki he tahawalo toi whakahoko atu ai pē e nanuma ai a hono lau o e same whetariaki to o ia me he same ni mangufulu pera koe folofola hono wā e whakahoko atu ia e tok lupe mo ale me he palokia maufanga ai pē to ai le soni hono wā me he ua kolinto ni mai wahe mai ono ai wahe toka te o ai ngongo lele e whakahoko atu ai pē mo ia e toki lupe mo ale koe o ngongo lele o e Ouau whelau lau Misa e whiawhini to o ia me he ko speli o mātiu ono o e wahe koe kolo e hu foki e whakahoko atu ia e toki lupe mo ale hange pe koe ia koe ngahi whelau lau o e Misa i ngai aho e tapu e tolu ko tau wheinas aki ai
I hono ngau e aki ai mea ngau e o e whakamafola lea. Ko e uia pe foki ko e ngahi whangatangata me whakataptapui. Ko e ahoni o ku iaia e toi tānaki mai ke kau whakahoko whatongia o e Ouau Misa maho inga o e whiawhini. Kai hai ke hange ko e ngahi au tapu ko tau situa me ai. Ko e tangata e ki ka tena lipe mo e tīkoni. Ko e ahoni, ko ia ko e mawhatukituki e whai tau o ku whai ahono kamatai i he ahoni. Ta tau pēa e ka inga lotu o e Seas Katolika Loma i Tonga. Tonga ni mo e ngalo ope. Ka e pehe foki. E kau kalistiane hono kotoa pe o ku tau kaunga kau whakataha i hono kamatai o whai tau o e leniti i he kamataanga tia koe ni. Hange pe koe au mo ngona mai o ku tonga lolo ai uha i Toutaimana i he taimini. Ka koe hange koe ngahi lau koe taha beni o e tāpuaki. Koe kamataanga beni o e whaita o maho inga. Ai whē lau lau. Ka koe kalu se whai i he tui ai siasi. Koe whenga pe ke Moimoi ofi. E mo molo mo i wae. E aho e whanoa ka mataia i he ahoni i he Pulelulu o Efuefu. Kono ngā tuai. E taua uai ki he aho o e pekia. Pehe foki ki he toi tuu. Ai Tamasi'i ko Sesu. Ka koe whaitau o e aukai. O e whaikole. Mo e foki ofa. Ka koe ngahi whei lau mau inga ia. O e whaitau koe ni. Mau mali e ai kau whai patongia. Pea koe eki ka tina li. Kene kamata e tau misa. Huafa e tamai, pe moe alo, moe lau maari e maa oni oni. Ke tawange ke a whio ai pēa te ki mautolu, ai eiki. Kore ke tau, hu whangatu pē i he misteri e taha tolu tāpu ko hu e kina. Kai uma a e whakatātā e kolostapu e iki. Kai wātu e taritari loto mā whāna, o eiki, ma kā inga. Mō tolo mō mea mai me ia pina. E kua tāpa pē e kono pē, mā mani mō kau mai. Mō ngā ue aki e, mea ngā ue whakaano pōni koeni. Ke tau kau whakataha, i e whiawhi, o tāku pepe a iloa, talo mei mua he siasi, Pulelulu e Efuefu. O whakailonga e taimi tatau, ka mataanga e whai whanonga, i taimi makehe, ko le ni ti, ko taimi whakamamahi. Kore he taritari ko whai ke, koe whakaonga atu pēa wholofona atu i tapu,
E ne tohi ko ia ko hono whakawhailoaki. E ka veinga e tau whakamamahi wanua ua ua. E ne tohi ne pehe ai. Ko e taimi whakamamahi, ko e taimi mātuaki, fie maua. E ko e taimi ki e whakawhoou, renewal. Whakawhoi tui, o whakatokolahi, pe komunio. E a tataki ai ki tautolu, e tautokanga ki he misiteri whakapase kate. I rea muri pe, ko no ririu mai pe. Ko e tataki ki he misiteri, o mamahi mo e pe kia, ka umaa e to e tuu, a tau eiko Sesu Kristo. Ka uhinga ia, ko e momona ia, ko e uho, o e misiteri, ko e ritu sia e fiafini, o eiki mo ka ainga, ke whakahoko atua i me whare lotu, pe kapela, Telesia, Tamasi'i ko Sesu, ai tari ko ene. Toko lahi ak mautolo ku tau kau whakatape i lau maari. E taimi tau kau whakatape ai pe mo toenga si. I kōrenga i pe, whinangale tu i tapu. Ko ui ko e tau ko inga ku hoko. Ngāhi whanua i ulope, tau te whito i Lucia, mo Ukraine. E whamaloa tu mo aukai. E koe mahaf tau pe ia si, hene tui, koe lotu mo aukai. E kai lawai e maalohi, koe mea tau. Ka fakamanatu mai e uhinga me ka veinga taimi whamamahi. Koe misteri a ku ope atu. Ne la kai e tau mo ui whakakatoa, e koe aloia e o tua na e tup tangat, ka nane mamahi, e ne tari e mate, ka ne tupangi alo to tatau, ai koe ke lawa iha maalohi a tangata, e ko haivi whakamisini, koe poto e tangata. Ke tari e lau maari e ne tohi mo ne ono whinangalo, ke a watu kisi o mō ngahi loto whare. Tau kei pulonga pei Tonga, fe talango fuaki, kai hui koe whakautua koe COVID hiwa. Tau whakaapa katoa pe ki ai, kai tau mai a, e lava ke tamate ai, ai reo, o e whola maani o ni a tau eiki, tau tai maari e ai, e aho katoa pe tau whai whanonga i taimi. E lave monu i ai o mo ngahi loto whare, mo whangaki orita. E whanongoa ai pe hono talaki e wholofola. A koe ahoni, a tāpui ai pe mo ngahi loto whare. A Efuefu. E kono makehe a ngai a aho e Pulelulu e Efuefu. Ki e karistia ne. E tau toi lave ai misteri te tau mate. E kuhanga e whakailonga Efuefu fakamanatu mai ia. Ko efu pe ki kitautolu, na ngāhui aki, ka te tauto iku pe, ko efu. Ka ko misteri ko ta kātoa ngā i taimi whamamahi, ko kātoa ngā ia e mo ui, ka ko mo ui ia ku whakaitaniti, mo ui ia ku taingata, ko ia tari, mai loto whare, tau whanau, mo ki mo tolonu kotoa pe ku kau mai. Tau whai kātoa ngā he tua merie, neongo e tau, neongo ai me ngahi, whaingata whakanatola. Ke ompe o tau tāpuaki. Wana mana iki mai e toa e vai. Whailonga i peia e kātoanga. I e tua merie, e mo ui whaou. Hange ko misterio e Misa, ta kauka i he fiafini. Kore e me si, mo whakamore. Ko i anga hala pe ko i moau, ta tau tāpa, ke whai whakatu i lahi o tau eiki. E tau e tau kau, ke misteri ku kātoa ngai. O vete ki o tua mafi. Moki mo tonu foki ka inga. O anga hala pito i o kulo tonu, o hoku mutu, e ku ngāwe. E maafo ke ku tai whai e whatongia na e to tonu ke whai. I o ko anga hala, e ku anga kovi. E ku anga kovi. O ako pe i anga kovi. Ia o kore ke Sangata Maria ke ta apo o ai pe.
kau angelo, kau sangata o fuape. Te mōki mō tolu whaki ka inga, te mō whia o ke eiki ko tau tua. Whakatawange ke hifo mai, alo o whai o tua mawhi mawhi. More tau ngahi anga hala, ka te tatake e pe ki kitautolu, ke mō ui o ku tae ngata. Eiki e alo o whamai. Eiki e alo o whamai. Kristo e alo o whamai. Kristo e alo o whamai. Eiki e alo o whamai. Eiki e alo o whamai. Ke tablot. Eiki e. Ka koe tamai ai a Fiona, whakahewani, o ki mautolu ko o whanau. Koe mama o moni, une whakaaki ai mata, ai koe o kukui, mo whakapo uri ki he angahala. Ka tauange koe whai tau koeni, o mau kamatani, mo no ka veinga e whakatomala, mo e whakafo ou, mo e ririu, o kui ki mautolu ki ai, ke waka mai ai o whakamore. Ka maho ngahi mea o wha, ka mo mama mo e poto whakaotua, ke tāke e kinai ki mautolu, ke misi teri whakapāse kati, ka koe mamahi, pe kia mo e to e tō, a mau eiki, mau koreni o ufanga, e Sesu Kristo, ko mau eiki. Ameni. Koe wholofola hono o waki, e lau atu ia e nanua whaasolo, me he palo ki a maufanga. Uluaki e wholofola, sioeli wahe ua. Pea naa moe tainimi, koe eiki ia me he tae hamai. Mo mātu aki ta foki kia te au, aki ai kotoa ho mou loto. Pea aki ai aukai, pea aki ai tangi, pea aki ai tangi laulau. Pea hae ho mou loto, o ikai ko ho mou kofu. Pea mou foki ki he eiki ko ho mou otua. He koe anga lele ia moi alo o wha. Tuai ki he houhau, pea whonu i he kalasia. Pea okune Moimoi i he kovi. Nā ilo e hai tene ta foki mai o Moimoi. Pea tene tuku hifo ha tāpu aki i he ene alu. O ai ha wheilaulau me akai, mo ha wheilaulau me a inu, mai eiki ko ho mou otua. Mo wifi talupite i Saione, tutuuni ha aukai tapu. Whanongonongo ha tapu ngā ue. Whakatefua mai ai kakai. Tutuuni ha whakataha whakasiasi. Tānaki e mātu a. Whakatefua mai ai tamaiki mo e kei huhu. Ke hau ai tangata taane me i hono loki. Mo e taahine me i hono leke. Ke tangi ai kautau la eiki. Ai kautau hi o e eiki. I he wahaa o e whale huanga mo e olita. Pea ke nau pehe. E eiki. Alo ofa mai ki ho kakai. Pea oua e tuku ho tofia koe manukia. Ke taunga lea ia te kitautolu ai hi teni. Koe umaa ke whai halau i he ngahi kakai. Ko maa ho nau o tua. Toki ka mata fuaa e eiki koe uhi ko hono whonua. O ne mānawa ofa ki hono kakai.
Koe wholofola tonu ia ai eiki. Same fetali aki, same ni mangofulu. Anga ofa ia teki mautolu eiki, he koki mautolu koe kauanga hala. A whei taulalo mai ki a te au eiki i hooanga ofa. I ho whai manawa ofa, to oange e ku ngahi whaihia. Whakamaangi au me he kotoa e ku ngahi hia. Pea fufulu au me he ku ngahi angahala. Ko e ku ngahi talangata a o kou ilo i mo oni. Mo e ku ngahi angahala o kou sio ma upeki ai. Ko koe pe, a koe tonu pe kou whaihala ki ai. Ko mea koe o ku kovi i ho wakai, koe mea o kou whai. Kai whakatupu ange mua haloto maa ma aku e o tua. Pea omi mo haloto mau ma aku. Oua na ake kapusi au me iho afio anga. Pe teke whaao mea te au, ho lau maali e ma oni oni. Te fuaki mai ki a te au ai whiawhia i ho toko ni. Mo puke puke au aki haloto toa. Whakaawa hoku ngutu e eiki. Pe te ukalanga whiawhia ho vikia. Koe wholofola honoa e whakahoko atu ia e toki lupe mo ale. Koe ua o e wholofola, ua kolinto, wahe nima, mo wahe ono. Ko ia, koe kau whakafofonga ki mautolu o Kiristo. Tokua koe otua ia o kuenginaki ia teki mautolu. Koe mau kole eni, o kufai koe fetongi o Kiristo. Tuku ke fai homo whakalelei mo e otua. Nā ne ngauhi koe koto anga hala. Ai toko taha ko ia, nai kai tene o ngona hanga hala. Ko hia, ko kitautolu. Ko hi ke tau hoko ai ia te ia, koe koto mā oni oni whaka otua. Kai uma a, i he mau kau ngā ue mo ia, o mau engina ki foki, ke oua na aiku ho o moutari ai Telesia ai otua, koe lau whāno. He okune wholofola, koe taimi tali hū, ne wongo i ai koe. Koe aho whai whakamo ui, ne utokoni ai koe. Wakai mai, ko eni pe taimi mātu aki tali hū. Wakai mai, ko eni pe aho whai whakamo ui. Koe wholofola tonu ia ai eiki. Toka teu e ongo lelei. Whakatupuange haloto maa ma aku e otua. Pea ke toi whaaki mai ki a te au ai whiawhia iho o tokoni. Tā wange ke awhia ia te ki mautolu ai eiki. Koe konga ni me hea ngongole lei top tapu i hono tohi e mātiu.
Mātiu ko hono ono oi wahe. Kai wakai, te ria na a mou whai ho mou tō onga whakalotu, ke hā ki he kakai. Koe uhi ke nau siofia ki mou tolu. He ka pehe o ku ikai ha mou totongi, mi ho mou tamai o ku i hewani. Ko ia, o ka ke ka whai ha foaki, o ua na ke ifi ha me alea, ke whakahā i koe, o hange koe whai e he kau mālua loi, i he whale lotu, pia moe hala. Koe uhi ke nau mauai ai whakamālo ai kakai. Ko aue o kua utala atu, ko hono ngata ia o e nau totongi ko nau mau. Ka kokoe, i ho whai ha o foaki, ke oua na a ilo e ho nima to he ma, ai mea o ku whai e ho to matau. Koe uhi ke lilo pe ho foaki, pia ko ho tamai a ia o kune awhioi ai lilo, tene totongi ia ki a te koe. Pia o ka mou ka lotu, e ikai te mou hange koe kau mālua loi. He ku nau manako ke tuu i e whale lotu, mo e turiki oi mala e, ke whai e nau lotu, koe uhi ke nau hāi ki he kakai. Ko aue o kua utala atu, ko hono ngata ia o e nau totongi ko nau mau. Ka kokoe, o ka ke ka whai halotu, hu ki holoki, pia tāpuni ho matapa, pia whai ai ho hu ki ho tamai, aia o ku ihe lilo. Pia ko ho o tamai o ku ihe lilo, tene totongi ia ki a te koe. Pia ka mouka au kai, o ua te mou whakamatapeko, o hange koe kau mālua loi. He ku nau whakalala fua aho nau mata, koe uhi, ke nau hai ki he kakai, o ku nau au kai. Ko aue o kua utala atu, ko hono ngata ia o e nau totongi ko nau mau. Ka kokoe, o ka keka au kai, pani ho ulu, mo fufulu ho mata. Koe uhi ke oua na aha ho au kai ki he kakai. Ka ki ho o tamai pe o ku ihe fufu. Pea ko ho o tamai aia o ku ne awhioi ai fufu, tene totongi ia ki a te koe. Koe ongongo lele i tonuia, oi eiki. Kiriki a te koe Kiristo. Tui au tau, wa usia ta tau pe ngahi whaingata kehe kehe. To whangai kai ngata peho tau whonuani, whakalokare. Tui hange ku whasitanu nu mai e ngahi whaingata kehe kehe, whakamamani la. Tuku kehe ange ai, whakoutua whaka pentemiki koeni e ko vita hiva. Toi pawaki mai pe ongona mai e. Ngā ehu e. Oi whetā aki. Ringi toto e ngahi. Tāpa kehe ho mamani. Nge ko ia koe tau. Roto ngā hoko i Ukraine. Mulusia. Au tau tui ko tonga pe. Hianga wakai ai. Kau karistiane. Ko hange pe nia koe tau inasi. Ie misteri koe ne whaiaki hono. Whawheiloaki ki kitautolu he taimi makehe koe ni. E si. Misteri whakapāse kate.
Paschal mystery. Pe koe mamahi, misteri koe pe kia o tau eiki, pe moine toi tuu. Pe hange oku, i nasi pe, e tau ngahi au sia. O hange koe, tumu ene hoko se ini mai, e ngahi whaingata, ai mo menit ku pōpō uri. Pe malawa ke ia e ngahi au sia, ngahi ongo ke tamaki, mana wahe. O toi hirifaki mai pe ia, te pepe he tukunga, mamani e ahoni whakaono pōni, ai ku holofa ai pe vai, ai tui o tua mo ui. Te toi a siria e ngahi au sia tamaki. Te au si ko hiri, e vahe pe ai ata whaingata a koe ni tau inasi ai, ia tau mamani pe kau pe o tongani. Si telefoni mai ai whae, si tangi mai telefoni, e kai ke mahino ko hasi ene mea tokanga mai pe au whakaloto lahi atu. Rea mai pe ke mahino. Tuko e tangi. E toki mahino ke te au, ko ene tama, ko hoku tau wako. Amerika. Si whakautua pe, pia pekia. Koe kore pe ai, whae koe ni. Ufaki mai au, mo ene tangi. Ke utari, te utarangi koia. E ta lotu ki ai. Koe ngai ata pehe, whakahaa kou whai, ukhange ku whakamooni ai pe, ai misteri koe ni, o toloto he tau tui whakaristiane, koe misteri, koe rea maui ngai kau katolika, a mai kau ngā tui karistiane, koe misteri pe koe whainga, mo oni e kuno loto, nengo no whakamisteri, ka kune, whakaawhea nai ke tau kauange ke he misteri koia. Misteri a koe ta kamatani, e ahoe whaango fulu, te tau lalaka ai, o whakaumiumi noa, meti tā sio. Mo tuku ata, tau lau marie, mo tau loto, pea toloto ai e ngahi kaweinga tau wanga ki ai. Pea koe taha eni, mo whakotu mai, e aho koe ni koe Pulelulu Efuefu. Whatomala! Koe whafo ou, o fuwhie mau au pito. Ke hange nai o wakawaka ope, o tau whainga koe ia ke toi whakafoki mai, e no moloange, a ngahi wesia, i tau ātakai, o hange koe ia, koe efu, i puhi koe ia e mou ngāwhi. Ko taha e toi ātako o mai, ke tōtō loto he tau inasi koe ni he fu misteri. Hange na inasi ai whae koe ni. Koe taha e tala noa, o viral, koe hui koe tau koe nu hoko, i Ukraine, na Molusia. Koe rea ia kuongo. Ka koe vahe koe ia, i ampastoa, koe whanua koe ni koe Ukraine, o laka atu ki ai, ai fupurehanga hau koe ni o Lucia. Nai whanongo ki ai e whakatahaanga koe ni, purehanga whakatahataha. Kai whainga e ampastoa koe ni, ke de vahe, ke kawi he pue, e kōrenga e merino, pia ke taofia e tau koe ni. Ka koe ne vahe, e talanoa whakaloloma, tangata sotia ke i talavou, Lucia. Koe na whetala noa aki whakaos pepea moene whae. E hanga e ampastoa koe ni, o tala noa, ke whanongo ke ai whakatahanga mawinga koe ni, koe United Nations. E komiti lahi koe ni, o whai ai whakatahataha, ke tuhani, pe mapurea, ai malu o tau mamani. Kai kehe nai tala noa ongo rewa. E vahe.
whetā aki ai whae, pia moene tāma he mala e tau. E whalolo mai ama whaafu. Ukore pe, ke ulau atu. Ai ki, wahe nei whai am pastoa. E nai mau atu o spekia koe e talavoni e sotia, kai kei puke na whetala noa aki. Tala noa pe mo o mai ki he ata pōpō uri, ngahi iau sia tamaki, whaloloma. E tau inas i he misi teri koe ni, ko kamatani he siasi, e tau ua noa ua. Nai mau e ki telefoni, i asia e na fetex aki, e atu e whae. Fufuanoa hau tae tohi mai, ke kei kau pehe ako, ke tari aski sotia, e ne tama mama, o ki kai te uke i Kremia wia, o ki kai te uke i ako, i e taimin, e ke atu e whae. Kako ke i whei a koe, ko te tieni, kune eke mai, pe o atu e ki pāsolo. Kari mai, e na tama, pāsolo haa ia mama, pe ate whae, koe haa koa uhinga. E kui ai ha mea ku hoko, asirema ki text hoko, mama, kua ua kua osi i Ukraine au, koe tau whakamomoni e nia kulolotonga hoko heni, pea ko wili fia au pitu. O mau whana mo laku pomu i ai kolo lahi heni, pea kau ai pe kau siviliane. Nei whakahama i ka mautolu, e taritari le rei ki mautolu he kakai o e whanua koeni. Ka koeni, unau tā koto pe i he tawhaki, o he mau ngahi tange tau, o i ka iai lava ke mau whakalaka. Pea nau lau kovi mai, pea kou whainga tā ia au pito mama. Pe kia ki talavo koeni. Ka koutoi ka whehu i la hia. O ki o tau ngahi loto, e ngahi loto whare, e ngahi whae. Whai tuotoni pe, whai ngafua pe ka mau mawhai. Pe whatopu whiwhiri rewa. E ngahi whehu i te whito. A koeni kua tau hoko mai. Ki e kamata anga. O e taimi fie maua ia pia makehe ke a koe mau karistiania. Hange ko whalavlawe ko whai. Ko hange ko tau whanonga whakataha be. Mo inas. I ngahi au sia pōpō uri. I kai ngāta pe i mamani. Ia tau ngahi lota whare. Tau kei whakaake ake pe. Ka koe whainga maari e o ahonisi kau ngā whanonga. A malo atu. Tau whakangongo. Huiaki he tau tamai tapung. Ki he siasi pe ki mamani. Kia ki tau a karistiane o tui. O kia i e whakawai. O kungope atuia. Pea mālohi atuia hange ko tau whaavahe vahe. E tau whai whanonga mai. E ngahi aosi i kohiri. Ka koeni. Koe taimieni ku taanga ki ai. Koe taimi whamamaha. Ka hiri whawa a. Ta wanga pe ki ai. Ko efuefu. O ki ai ne pōpoaki. Viviri. Ka koe pōpoaki fakamanatu. Koe mauik whanau nou. Ta womi whakataimi pe. Koe nofo hiki ki te eniti pe eni. Pea e tā i o mau whawhonga. Ko whatawange. Whangi efuefu. Au si ania ku whaoke si mo mamani. Koe konga pe ia maari riu ko talanoa ki ai. Ane whea ke tau omi efuefu, ke tau ngai lotu whare. Ai tau anga ke ai whakatop tā pui pe, tau ngai whare lotu. Ka koeni, ko tau te foki, ki e kamata anga e whaunga o i misteri tau talanoa ki ai. E nai haa ere mai pe whakamou i o tangata. E nai ea ki whamiri. E nai whiri pe ke ia whamiri masiva. E kai ngata pe, e au sia anga maheni e whaingata a loto whare o whamiri. Ka whaingata mo au sia e tangata. Na ane to e tari fie maari e.
ai mamahi, ya moe mate, ka koe huiko ne talangofua. Hange koe kalanga apostolo e ngai pot fola maongonga. Kune tupangi a faitoka. Ko fongi a mate. Ya koe misteri a koe. Ta fai katoanga mawai pe. Ai kutaku. Konga i Misa. Kalanga i tikoni. Koe misteri ni e tui. Oku hinga ia ke misteri. Oku ope atu. E ngutu loa e mate. Oku ne whakalaka atu. Me au sia. Moe loi mata. Moe tangi. Kane kei. Whakaongo mai pe. E ngahi tala whakatua merie. Ange koe aku tau inasi ai. Mo minit ko tō pek ta whai kātoanga. Ie fola mā oni. Au tau eki. Patoange ho koe whailonga. Efuefu. Tā, yo mo ngai fofonga. Koe whairea mahu inga ia. Manatu Sangata, koe efu. Ia teke toi li riu pe, koe efu. Ahofo koe nie se asi. Nofo mau bet di ihil. Kai oge he lotu. Kau nau wheinga mau pe ke o na nau ri aki he aho koe ni. Lau pe tō lahi koe aho koe ni. Aho e pe kia. Koe aho e Krismasi. Whamanatu tupu tangata. Hange pe o ihe loto me lau maria e tangata i hono natula. O tau natula whakangatangata. Ai fakamanatu koe ni e misteri e tā i homo fofonga. Manatu koe efu pe koe. E nai awhio i rewa he eiki ho tau tuunga koe efu. Tuunga whakangatangata. Winga e ne hifo tui ho tau teunga e tangata. Pia koe pore rewa e ahoni. Koe pore koe me whakamanatu. Koe taimire niti. Koe whanonga i e misteri koe ni. Tau inasi ai he ausia e mamahi. Ae ku teunga ia ia mamani he pōpō uri ko ia he ahoni. Mōrea ngahi o whaanga. O hange koe ngai whae, kawai whae koe ni kou talanoa ki ai. Pekia e toko la. Ka koe hā koa e pōpō aki, koe le ni ti, mono tala whakatua merie. E tau toki au foki ki ai he wike tapu. O manatu koe hui koe, whainga tā koe tau to whanga ai, a koe wāwhe taha walu. Mo kei manatu pe ki ai. Tō ia koe a saikolone o kita. Nē tō hea hon, ahoa ke pe taha, Pulelulu Efuefu. O manatu i le rei whakahao koe ki Ouau, i wharelotu ki kapela i kāinga whoo. Ka wakai atu ki tu aku, tā koto pe hange ku mapelu, hange ku tangi, ulu saine, ulu niu, me ulu akau, tā moho eki. Ku hange ku hoko tonu pe, e taim whakamamahi, re niti e wanoa ua, ua mapelu, silongo, pulonga, kei whakakeake, toko la. Pea kawai, ai tau koen. Hange ko whakawa ko whai ki mua, ki hoko se ini, ki putu. Si kau ngā whanonga, pōpō aki e Pulelulu Efuefu, koe mau ia whanau. Manatu ke vai mai ki te hina, i mori, raki, wanga mai pe koe ia COVID. Mana mahea mamanu, kei kumi e whaito o. Tohi mai, ko angwen, ko upuke mai ki whanau, mau piki nima, e tae pāu e mate. Ange peha nau kei nanga whakata, e tae pāu e mo'u. Ko mau ia whanau nau, ko whailonga e tohi e mo fofonga, tohi e whanau, tohi e koutou reka, na koe whakaata, ke tau orita i api, ka e awat, me tomo, me unumatua, tamai mo whae. Koe pōpō ki e taha te whito, koe misteri tau kātoa ngai. Kai ngā tapet whanau e moui, tau whaka aonga e whainga maari e. Tau wherea aki he o whae ke i mau e whainga maari e he mouini. Koe ano aonga.
E tau toi tangi atu. E puha e pekia. Nai kai ke tō pe whakaanga whalerei. A whainga maari e ke i moui. O fuanau nau e moui. Ka neonga kotoa pe ia. Koe misteri ta katoa ngai. Koe misteri a fie maua. Pea makehe ia ka koe mau karistiane. E kai ngata peo pe he koe tala noa. O i kuna. Peka mooni kafa tau afe kohiri. O kei hoko e mooni e toi tuu i ahoni. O tau huinga e viviri re vai ko tau kawenga te fitoia. Whaka fo au. Rea ko wanga tau maheni ang mahalo e whafou. Ko whakatomala. Ko e tafoki. Nā koa, ko e fua peia. O e ngā vai ta mokimotolu ai tui. Ko e ngoi he toko lahi. Whakatomala ke umaki. Ko whehui te whito re vai. Tau ngoi fie mau e whafou upe i kai. E koe tahaya e fua e moria e tui. Koe toa maa e tui o tua moui. Koe kai ke iai ai o ngoi whakatomala. Koe haha aku ke umaki. Ke whafou. E hanga pe e nā tula. Moi whainga taa na e anga pe ke a isileri kuhiri. Na kai ke nau whawhanong ke kau palofita. E toki ai pe ki toko si ke tui o tua. Whakataha me ngā ehu ke nai hoko. Nai fu ia isileri he tau he ngai tau la. O hui ke nau whasi tua i hona o tua. Ka nai tau piri pe ai o tua he kuo pe atu ene o wha. Mo ne whai whakatui he anga hala isileri. Pea koe tahaia, koe konga misteri. Ta kātoanga i kau ngā kristiane. Koe misteri o ofa o kuo pe atu. Ke he peke tau whatomala. Whina ngalo ia e o tua. No whina ngalo i ke tau mau e kakato fie fia. Ko fie fia koe o ku nge esi pe ia he tae tui o tua. Fie fia i koe ke kakato. Ka ku he hema mo he ki ai e toko lahi a honi. Koe mea whakai ai. Ka koe olo ia ai whakatau ere. Koe aha koe ne whanoa. Ko tau kamatani a honi. O toi taipepe misteri koe ni. Ki he ahi i ho tau eiki nai tupu tangata. Whafofongai he aha whaangu fulu osi ene au kai. Ai olo e te volo. Pore i e mawhai. Ange ngai pore tokua koe langi o lakanga. Koloa mamani. Nai kei ki taki whakawai pe. He talango fua e alo o tua. Koe huiko ki taua. Ja kono pare. Neongo ene kalanga. I he hoa e pekia. Ko osi, ko lava. Ka nai whakaparea rewa. Ka e to o ai e popo uri. O e manawa he. Tau talanoa ke manawa he a honi. Ko e fo iongo te fito e ngai loto wharepak mooni. Ja ku lau pe toko lahi. Ko e whae eni o ngā hiongo kotoa pe. Airi fia. Fia. Kana e tatala kotoa ia. I he mea nai hoko. Ai te tatoki au ki ahi wike tapu. Ko tau whakatau ata aina a ngāre vai ia. Ko e kakato re vai ia ne misteri. E ne mamahi mo ne pekia. Nā ne ikuna e mate. Ko tau taipe ia. Ko e umomona te fito ne malanga i mo ungana tau whanonga mai aki. Ka e ai. Ai konga lahi a ki taua karistiane. Kua pau ke tau tamu atari. I tala noa na whae ka matanga. Tangi e whewhine koe ne whae koe ne. Tiko pō, lotu lahi keu tari hoku kolosi. Koe konga ine misteri koe. Whakapāse kate tau tala noa ki ai. O kuuirewa koe moau hange ke wholofola hanoua. Ke whakafofonga eiki. Ke hoko koe Kristo e taha. Ke pāsi atu e tu amerie ho tui karistiane. Ka paureo ngā vai e tau tui. Kono uhinga i e pore viviri he ahoni. Ai whawhetai ke eiki. Ko tau whamaa popo, whawhoo. Ko tau sāti i pēnu kei tu ati moana.
whakafo'o wai ha, whakafo'o ha taun loto. Koe au kai ku tala noa ki ai ngai wholofola, koe lotu rilo tala noa ki ai, koe foki tau whai. E whakahoko ia lau maria i loto. Utau e mamani, taipe, e wakai mai atu. Pea kauai pe ha mawhai ku te mau, hange koe aku hoko koe, e whaingata koe ni ulope. Koe mea ifo woke te maa mawhai pe koe te bilionea po koe pahangalahi, po koe umensin mo ngahi iote mo e hafua. Hange ku toki hanga he ngahi ni usio, o whakaari ari mai, a kau kake e ni. Pea ku whakakuihi ngō fua e fofonga pa kaunga pepe he iki, koe kau tu maari e whaingata ke nau hu ke pureanga, koe kuhinga i tala noa. Ai whainga fua koe ke whai tōtōni hataki tene purei hakakai e miliona. Ka aku mamaha pe masive siva hono loto. He ngāwe e koloa mo e mawhai, mo e langi langi. Koe kalo tamakia mo e rea e kau taki hea honi. He made a mistake. How come in this modern world whamore morepe? Ke kei asi e kuanga civilise koeni. Fe pāki ai pomu, pe hange ka whaofa tangi, ampasto Ukraine. Fe tangi hi ai whae koeni mo tamai. More ki talavou, more na tama. Koe unu nu a pangoi ha whai tutu oni. Ha taha masive siva pe ange esi. A hono loto. Koe whakafo au ea ko uhinga ki ai. Te tau lava pe. Whamomore olonga. Whamai toka. Whamai toka kadak. Kai masiva. Ai orita i loto. Te maui ke whafou. Whafou fefe. Whakamala. O fefe. Tau fe ofa haki. Nā koe whainga tāi e whakamala e honi. Moria mo e ofa. Ko toko walahi pe ia tui. He kone masiva ko ia. E ngā vai rewa. Pe e pure ia ki kitautolu. He hohoi ke whetā aki. Hoi ke mawhai. Tau ngari no ngā pe i tongani. Pa whakawhetā i pe kui ai ngai lerei. Ka ko hai tene ilo. Nā kua tau osi la langa mai. Ha lau maria i loto. E whetā aki. Wheite i tani. E kei malu pe ano purei me i tu a whawhetā. E o si ai pe whaingata ai Tonga. Kai te utala noa ki ai. Ka koe uiak viviri he mamani e ahoni. Mau inga ke whakafo ou, koe whainga maari e re vai taim whamamahi. Si kau ngā kaistiani. Si mau hatau taimi. Eke mo sivi hatau lau maari e. Toi whakafo ou ange toi whakaia e whakau. He koe ui, o e whakatomala mo e whakafo ou. Toi whakafo ou e tūkunga whakau. He koe ni a ngō potu, o ku whai me ai, pe tawhi me ai, e tau whai tūtūni. O ku wongo pe hā maa, pe a puri, ka ku mawha tuki ai whekau, ku whakamanatu ki ai kitautolu, he taimire niti, whamamahe wanoa ua. Ko wawalahe atu kai mōtolu, me talamano, ko tau lalaka ene whanonga, ahoi whanga fulu, kai ke tau whanonga, tu e noa pe ko kitautolu. O tau whanonga pe mo toko taha koe, uhinga ai e misteri. I kune os, i kuna ia mate. Hange kone palomesi os toi foki mai pe ia, ka ko pau ke tuiki ai. Ke tuiki hono lau maare maa ni pa tuku taimi ki ai, he koe kune whai o tau whafo ou. Kune tau tolu ia ke toki mui holo pe, koe o Ouau pe nia. Ka inge esi o Ouau, ka pau he kai ke tui moni, ke lau maare e toko taha koe ni, tau whai whanonga mo ia e taimi whamamahi. E taimi lewa koni, a hoa korewa ki o Ouau, o Efuefu. Te tāpui ki nāt pēa e whailonga koe ni me i muani, toki hanga e tihi koni tōma o. Ai e whailonga Efuefu mo e kolosi tāpui e ki, e whamanatu, ki a te au, e osko iangi mo tolu kulawa mai, e la peke mo kau mai ni he o Ouau Efuefu. Ke tāpui ki nāt tau tolu, whola maa o ni, a tau eki. Yo ka inga whina,
Kia Kristo, tau kore mua ke tau tamai, whae mani. Tā pua kia Efuefu koe ni kua mana ke whae ano tu whak. Whae longa ia, ki o tau loto, ai whato maa. Ei ki tā pua kia nge mua Efuefu ni. Ai o kumau whakahaha iai, ko ki mau tolu foki koe Efuefu. Whamore more ia nge mua e mau ngahi ang hala. Malo i ki mau tolu ki mau tauhi ke tōk tap. Tai whakamamahin. E kui kai ke whina ngalo ke mate. Ai whai anga hala. Ka kene mo ui aki. Ai toe tu wa Kristo. Ai ku pūre whakataha mo koe. Tai ngata. Ea tai ngata. Amen. Amen. Ke manatu tangata, ko koe efu. Ka te ke toi liriu pe, ko efu. Manatu tangata ko koe efu. Te liriu pe koe efu. Amen. Koe o au mahu inga ia o e Misa o e whiawhi koe ni. Koe e Efuefu. Whakahoko ia i e taimini. E ki ka tenale, tiko ni. Pe e foki a te kitautolu kunau. Kau whakataha i he Ouau Misa whelaulau e whiawhini. Pe whatawange pe o hange pe koia ko ki mautolo hono koto pe o kumo mea mai mei api. Tua mafi, mau whakawheta i atu, o wholofola, whakamāmangi au mau loto, ka mau atamai. Mau whakatua meria, tene langa ia e whakatomala, mo e whakafo, mo e tafokifu. Kai kakato mai, pia momofi mai, a iwi. Liwanga ho lau maari e mā, oni kune whea ao pe mo ki mau tolu, i taimi. He koe ni pea e taimi tarihu. Ange koe wholofola e apostolo. Ko mau whainga maari e a whio mai pia ke tāri e lot mo whakatangi. A o whanau au na whoni. Ke whakahao ngātu e mau whie mau. E whakahao ko peia i he tui. E kie, kani mua e mau koreni. A whetau alo mai e ke mau koleni. Ke tau hu whekina ai merino i mamani. Tamai o tua, o mau hu whekina atua e kautaki o ngahi pureanga o mamani. Ke oua na ahoko ai whe pole ki he mawhai. Mo e kumi langi ki he iwi whakakautau maalohi. Ko hafua vai o e nau whai tūtu uni. Ka koe loto e tukulolo. Mo a whei lau ma onga. O bilingi ai e fuka o e ofa mo e melino. Pe a ongona ai mo e le o e si kakai. Ko lo me kina e he tairiri mo iri fia. E kie, tali mai mua e mau koreni. A whetau alo mai e ke mau koleni. Tau hu fia ai si ngahi whamiri. O kue sia e ngahi whakatamaki kua hoko. Whatawange e tamai, ko mau ngahi whamiri. Kai ngā, mo e maheni. Kai umaa aho mau kakai o kue sia me whakatamaki o e mo unga whi. Pe mo e mahaki ko viti tahahiwa. E hoko pe ai o tuako na uhu whanga. Mo e tokoni mātu aki ofi. I he taimi o e whainga taa ia. E kie, tali mai mua e mau koreni. A whetau lau e ke mau koreni. Ke hoko ai pea e siasi o tā ki mua. I he tā si pinga. Ke mo ui whei lau. Mo e whewahe aki. Manima o ku mawhao atu. Ke ne whakatoli a ai masiva. Whieka ia. Mo e lo me kina o mamani.
Eikie, tali mai mua e mau koleni. Lala mai eiki e mau koreni. Ke tau kole, ke lolotonga ai whaahita u whakamamahi ko eni. E ue i kitautolu e he otua. Ke whakasisi iange ai tau tokanga pē ki a te kitautolu. Pea mo e tauta e tokanga ai fie mau aho tau ka inga. Ka ke tau whakahaa a e tau ofa, ki he masiva. Pea mo ki nau tolu o nau mo ui tau taha. Eikie, tali mai mua e mau koleni. Awhi tau lala mai eiki e mau koreni. Ki a ki nau tolu o nau fie mau ngā ue, mo hatokoni whakapaanga. Ke malawa e ekonomika, o mau hafounga, ke vahe atu ki a te ki nau tolu. Eikie, tali mai mua e mau koleni. Awhi tau lala mai eiki e mau koreni. Eiki nā ke palomes, ke nau ho pure anga, kai mā uai ha mau nofu anga. Ko e anga vai, whakai whanau, o hange ko ha Tamasi'i pe tamaiki. Mau lotu ia ke mau, a e anga vai, he loto e tangata. E lawa ke mau fua mo utu, ha utu tau kule rei, ko e tupure kina he maa oni. E lawa i ke kakata ho mau inasi, i e fia aku mo oni mo tolonga. Angai fofonga mai eiki, vete ange e mau au kai, e mau whai whanoanga mai, hufeki nai merino. E whaingata, ta whangai e whanua ko Ukraine, si ngahi lo ta whare, e manawahe, kumi hua whanga e tokolahi, au kolo, e ngai whanua off, kau ngāpi. Mau lotu ke ohange pēa nonga, e kuhange e pēa kunau inas, i he misterio mamahi. Ka koe mamahi pēa moe pekia, aho alo ke i hokosi at pēi mamani. Whakatawanga e ai e tua merie, amanaki o i tāniti kua ke palo mesi. Kore kotoa ngai mea ni hufanga ia Sesu Kristo, ko mau eki. Amen. Lava ka katoa ia. Ai ko ngā no roa ke Misa e whiawhi koini a koe Telesia e wholofola. Hoko atu le vaini ke Telesia e Telesia. Ke koe universini pa tu ngā mau whaita pe kina. Ui a koe mau moi atu ke a whiona fua e ka kāwa tangataha ko tohe kere. Tawanke hoa koe ni ko maa whamo ui mau tolu. Vai tawa pe kina yo tua, ko ma ya ta. E kia tua koe universini, pa tu ngā mau whaita pe kina. Ui a koe waine ko mau moi atu ke a whiona fua e whakaangosia, e tangataha ko toa ke fuwaine. Wanke hoa koe ni ko haini whalau maari, mau tolu. Ke whaita pe kina e tua ai tōna, ke whaita. O kore kai ngā koe ke hoi fua, ngā lau tua mafi ke tau tamai he tau whei lau ni. E ki e toko ni i angi ki maa tol ke mau lava te ke i e whiri. A ki ha mau ngā aue off. Te moe ngā aue whakamamahi e taim koe ni. Ta wang ke hoko e whei lau ni. Ko mea ke teu ai ki mau tolu. Ke lava ke mau kātoanga i whia e pekia mo te tu ho mau eiki. I o pe ke mau hawai foki me mau ngāhi hala. E whafo o ai ho mau lau maari e. Ko hui peko Kristo ko mau eiki. Amen. Wange a whia e pēti mo tola e eiki. Ke na fio foki a te koe. E ki hake ho mo loto. Mau to mahamatu ki O whia whakawhita i ke eiki ko tau o tua. o te tonu mo tau ke tau whai pihe. A lata mai mafi mo tā ngāta ko tonu mo tau ke mau hanga whai mai
ma wai pe me ngai fitu ko toa maman. Whakawheta i ke a whiona koe hui pe ko Kristo ko mau eiki. Koe taimi mo tawhea eni, hio kalasia. Pe ko mea o whaia ki ho whamiri, ke whafo o nau lau maari e. O ko ke whaaki mai, o mālohi, ke whakamaa hau mauanga hala, au maho mau ngahi loto. Pe mapurea e mau ngahi hori, koe hui ka mau lava tauhi ke ate koe taua taina. Ko ke whahino hino ki mau tolu ke mau tau kei he mo ui whakataimi he māma koen. Pea ke tuku pāha mau ngahi loto ke māma koia i kai ngata. Ko iai whakataha me katoa e kau angelo, me kau maani o ni alangi. Mau hiwai pēna whakalangi langi e a Fiona, mau pehe, mau pehe. O kuma oni oni, oni oni. O kuma oni oni e ki o tua e kau tau e langi. O whono e langi te mamani di hono koria, o sana e langina. Tā kuha e o mai e waka e ki, o sana e langina. Ki e ko koe pēa ngani maani oni pēa ko koe pēa foki, atu puanga i maani oni fua pē, ko iai mau tau tāpa ke nei ki ati koe, pei tau lalo. Maani oni e ngahi mea o whani, ki pē iwi lau maani oni, wi kai hoko ia, ko sina mata ata a mau eiki, ko Sesu Kristo, a mea to koni whakalau maari e ni mau tolu. O mai ake ni peki ana, ni tō ai e maa, ni whakawhita, ni tō ki paki, tu whaki ne kau ngā ko ngā mo ni pehe, mo tō eni, pe mo kai ka ato ai, ko hok sino eni, ai e tuku wange ko uhi, ko ki mo tolu. Ili pēnau tau mawhāna, ni toi tō whok mo i pū, ni toi whakawhita i ai pēpea ni toki oange ki, ni ka wā ko ngā mo ni pehe, mo tō whok mo eni, pēr mo winu, ka atoa me iai, ko ipu eni ahok tō iai fua kawa fo oua, e lau i kuonga pēr tae ngata, e li ringi whoki a koe hui kok mo tolu, ma ka kai ko tō pē, ka e whakamore iai ai anghala, mo whai eni ko hok fakamanatu. Koe misteria ni oi tui. I kie ku mau whanongonongoni au pe kia. Pea mau toi whakapapau i ai whoke toi tua hake kai Ouau ke toi haere mai. E kie ku mau whakamanatu ai pe kia mo toi tua alo pe koe i tu ngai mau Moimoi hake ni ke a Fiona. Pane mo ui pe mo ip whoki oi hu i tae ngata. I o ku mau toi whakawhita i whoki ati koe koe hui anko i a whei taulalo ai a Fiona. Tuku mai ke mau unu atu ke whai o tau he lotolotonga o ao eiki. Mau toi kore mamahi atu whoke lotoloto i ati ki mau tolo e Ouau ngataha. Tu ngai ngā ue lau maari maa oni te ria e sino ma tātā au Kristo. Ai ku amene kina ki mau kau ngā tāri whakataha. Ki e ngai whonga e mō kia sia, ku lolotonga mawhola e whunga mamani. Ku wiki tu pure kina e whea whofani ono kakai pe heke o mau tui tapu whalakiko. Ki tāni ko tamai eik mau lala me whainga tapu no kātoa. Ki e whei taulala ki mō ke mau kāinga koe, ngā tuk mālo Amana ke atu ke atoe tū kai mai kāinga peki āwhua pē, nau māta ahulungi āwhua whonga. Whei taulalo mai ke tiki mau toluni no kātoa, ko mihike mau kau ngā ma, mo ui ang tāinga tāo whakataha mo Maria, ka whae tāo pō wai o tua. Sā Joseph, kono hoa, kau apostolo monu ia, Pita mo Paula. Telesia Tamasi'i ko Sesu, kau mai kau mare tire, mo kau maanion ko toa pēne nau whakahoi whae a Fiona i laloni. Mau whakawiki ai koe, mo tukloria ki o a Fiona. Tunga pe iho alo Sesu Kristo. Ui ko Sesu Kristo, whakataha mo ine a whio, pe tunga whoki a te ia, whai a keni ai ki a te koe. O tua koe tamai mafi, whakataha mo lau maari e maoni oni, ai langi me gloria whakaau furi, tae ngata pia tae ngata. Ameni. Ke hau whai koe rewa ki o tō mafi, Aki pe ai lotu, ne ako neki na mai ho tau whaka ui. I mata mai o puri he mai, tāpā o wha, ki hoko mai o puri a ngā, ke whai o whina maloi ma mani, ke koe e ani, o ake mai o honi o ngā mea kai whakaaho, ke whamanoi, ahi angala, o ngai koe mau whamanoi, ngā tō, whai hala mai ke te mau tō.
Te ona ke tuka ki mātoro ke māhinga ke whakatau ere. Ka whahawhi mātoro me koe. Pikie ke mautangi atu. Whahawhi ki mātoro mi ngai kofua pē. Whitau lalo ke tōka merino lotolotonga mau ngahi aho. E tuunga e tukon maa alo o whāta wange mau nof tawa tāina. Me heanga hala me whainga tā ia fuape. Ka mau nofa tari whake toi haa ele mai o mau whakamo ui ko Sesu Kristo. E ua e pure, o mahi, o langilangi, o Sangata, pia tainata. Sesu Kristo, na ke wholofola ke kaung apostolo ke pehe. Ko waat mamutolu ai merino, ko haku e merino, whaket mamutolu. O wana ke whia ke mau ngahi ang halaka ke tui a siasi. Ke tu mai mautolu, o merino mo e uo ngataha pure anga. Ai ku ke awhio ai pa ke pure, tai ngata pia tai ngata. Amen. Wange toka mai peti mutolu, fi maari e ai eki. E awhio foki e te toa. Tēno e atua, ke awe hala sa mamani, ke alo whamai. Tēno e atua, ke awe hala mamani, ke alo whamai. Tēno e atua, ke awe hala mamani, ke tupu mai e whia mahi e ke kitautolu. Ka koe ne lamia o tua, me fua ave anga hala mamani. Ia ka ko ki nau tolu ko whakawhe iki, ka toa ngai alo e o tua. Eiki, kai tāo, ke hae mai, ke wholofola mai pē. Uia e pia lamia. Koe hoko atule vai ni. Ai Ouau ki he tali eiki pe koe sa kalameniti i he hawani. I he whaleloto Sangata Telesia Tamasi'i ko Sesu. Ma whainga maali e pēa ki nauto, loko nau kau whaataha. I he whelaulau o e Misa i he whiawhi koe ni. I ono tali e sino mo taataa o e eki ko Sesu Kristo. I he Ouau tali eki o e whelaulau Misa o e whiawhi ni.
kitautolu. Eiki e, mau whakatauange ke tu onga i he mau komuni o koeni. A whakalangi langi ai a Fiona. I he mau ngahi ngāwe he taimi e whakamamahi e āo whangafuru. Ke tai pepe ki he whanonga i au kai mo lotu. Au alo na ke whikau i mai. E tawange he o wauni. E taimi koeni ke waka mai ai foki ke te ki mau tolu. Au o malu i. Ke mau mau e whakatomala mo oni. Ia Sesu Kristo ko mau eki. Amen. Wange ke awhio i pētik mau tolu ai eki. Ke hifo mai e tāpua ke o tua mafi mafi. Ko e tamai me mo e alo. Ko lau maari e maa oni oni. Amen. Ki moa i whi maari e, ke mo ofa mo tau i aipe ki e eiki. Ka. Pea koe lava ka kata ai pēia ai Ouau Misa makehe o e whiawhini. Ka koe Ouau Misa o e Pulelulu o Efuefu. Ko tautolu ko efu, pea te tautoi foki pe ki he efu. Whakatauange pe ne au taklelei atu pe ai Ouau Misa makehe o e whiawhini ki o mō ngahi loto whale. Pe ko whepea e tapa o ke iai tau kauwha tahai tau inasi. I he whelaulau tok tapo maho inga o e whiawhini. Ka koe kamataanga o e whai tapo le niti whamamahi ta ua whe uoa. Ma e sias katolika loma. Pea mo e kau kalistiane hono kotoa pe. Ne ngā hono vaitu ua ki kitautolu he COVID tahiwa. Me anga maheni o ko tau anga maheni ki ai i he ngahi whelaulau tok tapo o i Misa. Tau lawa toki saione mai ngai whai anga lotu. Ka i e lolo tongani ko uhiha ko e COVID tahiwa. Tau whawhetai peo ke e ngai mea ngaue ke ne whakaau. Mo ne oatu hanga tonu ai o wao Misa o e whiawhini ki he ngai loto whale hono kotoa pe. Tau mau inasi hono kotoa pe ai. Whakatauange pe ne au taklelei atu ai pe ke ngai tapa hono kotoa pe. Tataua toi pea e kau whahok whatangia me he whalelotu Sangata Telesia Tamasi'i ko Sesu me Toutaimana. Whakafofonga e atu e kau whaita live streaming pesi Facebook a Broadcom FM Broadcasting. Alipate ki Sina Junior pe foki ki a Paula. Ko e leti o lisiane tana tohi ko Mikaela waka mō mea.